आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरोइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 की फिबम लुसलगलिबा असिगी येंगलगा राज्य सरकार न था असिगी तरा निपानदगी नुमित तरानी टोटल कर्फ्यू लाउथोख्रे मणिपुर ngarang सैंपल लिसिंग तरे सुबन यांखै तरुक टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय लिसिंग अमा सुबन कुंट्रा मापन कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगरे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांग दंगसी गुजरात नौना सावा 5-स्टार होटल याउना रेलवे की मरुब प्रोजेक्ट संगारगनी अमसुंग लेबागसिदा कोविड-19 दगी नावा फरकपगी चांगचादा 43.2 यौरे सरकार की फैसिलिटी सही तरह निपान की मथक की मियोई कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिंबे थुंगबदा चथरिबना नहा ओइरिबसिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदी अतै मियोइसिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबे लैरिबना मियामना सेक्सिनबा वाटपगी थोंगसिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोकलबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 011-2397-8046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि कोविड-19 दगी ngaktoknaba tangai fadaba chana kanglonjing ngakna chatpinaba जिरीबाम जिला की अध्यक्ष जानकी देवी ना अपील तौरदुना हाय मियामबो जानकी देवी अध्यक्ष जिरीबाम जिला परिषद ना अहानबा मक्तदा खुरमजरी नुंसीजरबा इरैचासिंग तमथिरबा कोविड-19 लाइचतगी कंजनबगी दमक अखोय अमुक्का हन्ना सेक्शनबगी फिरेप लौमिनरसी कोविड की वैक्सीन सोइदना काथोकपियु फेस मास्क सोइदना उपियु मी अमगा गी मरक्ता फिट तरुक लापना लैबियु हैंड सैनिटाइजर सिनाबियु हैंड वाश नत्रगा सापोन सिनदुना खुद सात सेंगना हंबियु लाइचत असिदगी ngaktoknaba laingakna matam-matamgi oina piba tangai phadaba chana kanglonsing aikoi khudingmakna ngakna chanminasi section ba haibasina लाइचत असि चंगनदनबगी ख्वाइदगी फरबा पांबैनी मियामबो अमुक्का हन्ना खुरमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर निमित खरनी असिदा कोविड-19 की फिबम लुसलगलिबा असिगी येंगलगा राज्य सरकार निमित तरानी टोटल कर्फ्यू लाउथोखरे टोटल कर्फ्यू असि था असिगी तरा निपानदगी चनबा होगनी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना हाइरी था असिगी तरा निपान की अयुक्तगी निमित तरानी टोटल कर्फ्यू तौरगनी कर्फ्यू असिदा मई इसिंग टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस हक्सेलगा मरी लेनबा एयर ट्रैवल अमसुंग लहु सिंगुगा मरी लेनबा सिंगदी कोमथोकनी मुख्यमंत्री ना हाय राज्य असिदा हौजिक कोविड की डेल्टा वेरिएंट असि पाक्सना नाबा थेंगनरे मरमदुना मतम खरा युमदगी मपाल थोक्तना लैसे मणिपुर हुजिक ओइरैबा कोविड-19 की फिवम असि अदुकी मतिक साथीबा यामना नुंगनांगनिंगाय ओइबा फिवम योरे अदुना मयाम मणिपुर सरकार लेरी अखोय लेरी युम द सेम थिलसु थिलके पीजु पीरी चाना बोरो अमो ओरो नुमित तरानी सिदंगदी अखोय सब मानन लेपकांदा अखोय कोविड तगी ngakhongna phonasi maramni masi mine ngakhoko ngamo isa ngakhoktrogadi aduna tarik tarani pangi ayuk anganbadagi total curfew masidai da kone exam to dorisi except essential service aduga ataidi sab chana tarik tarani pandagi limit tarani sida koi chamana na covid sigi kangedabni haibase madu isa gi wakhalda phawbiraga lamdam sigi paisa ise no marom phang mayam amtadi haiba covid sigi koi kansi राज्य की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ थोप चिरोलमदा हाई कोविड लाइसिदसी पाक्सना संदोरक थिंगनबा राज्य सरकार ने था की तरा निपालदगी टोटल कर्फ्यू थमलगनी मसीदा सरकार अयाबा पीबा खक्तमक सथोक चसिन यागनी चिरोलसिगा मरी लेनबा तोंगान तोंगान हुकुम खरसु थोलखिगनी मणिपुर ngarang सैंपल लिसिंग तरे सुमना यांखै तरुक टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय लिसिंग अमा सुमना 39 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगरे पॉजिटिव ओइबगी चांगसादा 33.8 यौरे
राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग नुमिदांग वायरम थोकपा चेरोल अमदा हाई हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय साट्रुक हुम्बुद्रा तरेट नाबा फकी मसी थारगा नाबा फकीब अपुनबा मसिंग लिसिंग हुम्द्रा हुम्द्रोय चाट्रुक हुम्फुनितोय सुरे नाबा फबगी चांगसादा मरफुतरे दशमिक निपान तरुकता लैरी हौजिक एक्टिव केस लिसिंग निपान चंगा यांखै निपान लैरी हाइबा मतम असिदा मियोय 13 लेखिदे मसिगा लोयन अपुनबा लेखिदबा मसिंग लिसिंग अमा सहुम निफु सुख्रे कोविड-19 पॉजिटिव ओइकी पपुन मसिंग लिसिंग मरफु माथोय चंगा हुम्फुनी अमरोमदा ngarang miyoy lising kuntare chani marfunithoi covid-19 gi vaccine kapki hauzik phawbada covid-19 gi vaccine kapki ba apunba masing lakh mapan lising marfu humdoi sani shuna taruk sukre malem gi mafam singa loinana manipur da world population day gi thorom pangthoki mapungeba thorom state health society national health mission manipur amasung directorate of health and family welfare services manipur na sinduna Imphal gi lampel patte leiba IMA hall da thorom asi pangthoki tongan ba mafam kaya da su world population day gi thorom pangthoknagi Tokyo Olympics da saruk yariba Bharat ki sanaroi khudingmakta Manipur gi Rajyapal Dr. Nazma Heptulana yaifa pauzal pirakli social media da thagatpa warol amada Rajyapal da hai Tokyo Olympics games asida lebaga sigi sanaroi singna makoi gi heising badu ngamjabi thaduna hona baga loinana medal kaya lauduna Bharat ki mai pakpu gi phiral pahenna bu honarasi tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na video conferencing ki kuthangda ngasi Gujarat nauna saba 5-star hotel yauna railway gi maroiba project sing sangaragani railway project sing adugi manungda Gandhinagar gi nauna semdoglaba railway station yauri Pradhan Mantri na anoba rail gari ani amasu lamthagani Akashwani Paumi na hai Pradhan Mantri na tongan project tare sangagani Pradhan Mantri Ahmedabad ta leiba Gujarat Science City da lupa koti sani humphumari sangna saba aquatic gallery lupa koti samu kuntare sangna saba robotic gallery amasung lupa koti 13 sangna semgatpa nature park sangagani sarkar gi pauna hai video conferencing ki kuthang da pangthok toriba sangabagi thauramda griha mantri Amit Shah Gujarat ki mukhya mantri Vijay Rupani railway mantri Ashwini Vaishnav amasung railway gi rajya mantri Darshana Ven Zardosu saruk yagani Lebaga sida COVID-19 dagi nawa parakpugi changsada marbudra tare dasmik ani nipan yaure haukiba pung kunmari da miyoy lising kuntra mapan hena naba fakhi hauzik phawbada miyoy koti ahum lakama hena laina asegi naba fakre haukiba pung kunmari da Bharat COVID-19 gi anoba case lising nifuni thoi rom thenga ki hauzik active case lakmari lising kuntra ni to hena lairi haiba matamasta miyoy changa marfu matoi leikida baga loinana laichet asida siba apunba masing lakmari lising tarani thoi rom sure Amaromda Laibagasta COVID-19 tika thabagi thabaksu kumang yang na changsili hauzik phawbada miyoy koti kuntra mapan lakh nifumapan hena COVID-19 gi tika thakre kendra gi haksel mantraloy na hai haukiba pungkun mari da vaccine dose lakh kuntra mari lising marbudra taret kapki Assam dangarang miyoy lising ama chamapan marbudra ni thoi nau no COVID positive oiba thengna ki ngarang puna sample lakama lising kun samapan subna nipan test tawki miyoy kuntare leikide naba phabagi changsada marbudra manga dasmik ahum anini Meghaloi da hokiba pungkun mari da COVID laichet ka mari lenyana miyoy manga leikidre leikidaba punba masing samapun kuntaruk shure nauna miyoy chambri tarani thoi positive oiba thengaki hauzik active case masing lising ahum samapan marbudra mari shure COVID na naba miyoy sahum kuntra mari naba phakre Nagaland ngarang nauna miyoy sam kuntra ni thoi COVID-19 positive oiba thengnare masi tharaga rajya tu positive oiba apunba masing lising kuntaruk chahum marfu mathoi shure miyoy marfudani thoina naba phakre hauzik active case ta miyoy lising ama sumna yankhai leiri Mizoram ngarang miyoy chambri yankhai taruk nauna COVID-19 positive oiba thengaki baga loinana positive oiba apunba masing lising kuntaruk chani sumna tare sure hauzik active case lising manga chatruk tarani thoi leiri Loishilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa foot taruk lamnana leiba khutsa amadi mai mit tarutana na thamba haiba achamba thawung ahumasi ngangna chatpinaba amuhana ningsingjari aroibada maroiba pau amuk Manipur da COVID-19 gi phibam lusilagliba asigi yenglaga rajya sarkar na tha asigi tara nipal dagi numit tarani total curfew lauthokre Manipur dangarang sample lising tare sumna yankhai taruk test tawbagi manungda miyoy lising ama sumna kuntra mapan COVID-19 positive oiba thengnare Pradhan Mantri na video conferencing gi kuthangda ngasi Gujarat ta nauna saba 5-star hotel yauna railway gi maruiba project sing sangaragani amasung leibaga sida COVID-19 gi naba farakpugi changsada marbudra tare dasmik ani ni pan yaure pauloi jare